nisubiruka imizingo y'umwuka w'ubuhanuzi n'ibihamya bikwiriye kuba muri buri muryango w'abubaha isabato. Vitabu vya roho ya unabii na vitabu vya shuhuda vinapaswa kuwa katika kila familia ya mtunza sabato. Agaragaza amafuti y'abamwe kugira ngo abandi nibemere imiburo kuri bo bicuze maze bareke ibyaha byabo. Mungu huonyesha wazi makosa ya wengine ili wengine watakapoona makosa yao waweze kutubu dhambi zao na kujuta. Mukwanga ibihamya by'umwuka w'Imana, kwa watu wanaokataa shuhuda za roho wa Mungu, akenshi ijambo ry'Imana ritwereka neza yuko ari uko bizaja bitunga gatoka ibyaha byabo. Mara nyingi neno la Mungu linatuonyesha wazi ya kwamba wale watakaokataa shuhuda ni wale ambao wanaona kuwa shuhuda zinasonda kidore dhambi zao. Niba tuboneye mu mitima tuzagera mw'ijuru. Wengine wakikataa vitabu hivyo kutokana na kutokujua. Birakwiye rero ko abantu bose babitunze babisobanukirwa neza uburyo baje babikoresha. Inastahili watu wote walio na vitabu hivyo wajue namna gani wanatakiwa kuvitumia. Murabona ko ni kenshi hirya no hino abantu babisoma, ariko mwaganira nabo ugasanga hari uburyo mugiye impaka babisomye na ukumva bigucanganyikishije. Ni mara nyingi watu wanaosoma vitabu hivi wakati mwingine mnapo kuwa mukivisoma na kujadiliana unakuta wengi wanachanganyikiwa. Ni nayo mpamvu kuri bamwe bitewe no kubiyoberwa cyane nkuko biri no kubikoresha bagiye bayoba kandi bafite ibyabakiza. Ndiyo sababu wengine kwa kutokujua kutumia vitabu vya Ellen White wamepotea njia wakati walikuwa na nuru mikononi. Birakwiriye rero ko buri muntu wese witwa wizera ubutumwa buheruka asobanukirwa uburyo yabikoresha neza nkuko biri. Inastahili kila mmoja anayeamini ujumbe wa mwisho aweze kuelewa namna ya utumiaji wa vitabu hivyo. Muri Zaburi 119 murongo 130, katika Zaburi 119 mstari wa 130 aratubwira ngo guhishurirwa amagambo yawe kuzana umucyo guhabasa ubwenge. Kufafanusha maneno yako kwatia nuru na kumfahamisha mjinga. Guhishurirwa amagambo yawe kuzana umucyo kugahana basubwenge. Kufafanusha maneno yako kwatia nuru na kumfahamisha mjinga. Amagambo guhishurirwa amagambo y'Imana kujya gutuma n'ibyari umwijima biba umucyo. Kufafanuliwa maneno ya Mungu hufanya kile kilichokuwa gizani kikawa nuru. Ibyo utarusobanuka ukabona urabisobanukiwe. Yale uliyokuwa huyaelewi unayaelewa. Noneho wari umuswa akabona ubwenge. Na yule aliyekuwa mjinga upata fahamu. Muri Luka 24 umurongo wa 45, katika kitabu cha Luka sura yake ya 24 mstari wa 45, na amagambo avuga ngo maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe ibyanditswe. Ni maneno yanayosema ya kwamba Yesu akawaongezea hekima ili waweze kuelewa maandiko. Abungura nukungura kongera kubyo waruzi kugira ngo usobanukirwe n'ibyanditswe. Aliwaongezea maarifa ili waweze kuelewa maandiko. Twigira imbere kuko twese turabigisha kandi tuzaduhangana n'abigisha b'ibinyoma. Kwa kusonga mbele ili tuweze kukabiliana na walimu wa uongo, birakwiriye ko tumenye gukoresha ibi bitabo tunashimira Imana yabiduhaye. Inastahili tujue utumiaji wa vitabu hivi na kumshukuru Mungu aliyetujalia neema hiyo. Ndagira ngo twigiye imbere gato. Kwa kusonga mbele tugerageze kubisobanura no kubitandukanya ngo buri muntu wese abimenye. Tutajaribu kueleza na ili kila mmoja afahamu. Muri bitabo vya Madam White, katika vitabu vya Ellen White, bigizwe n'imigabane ibiri ndetse nundi witwa ibyasonzoranijwe, ambavyo vimeundwa na sehemu mbili na sehemu ya tatu inayoitwa makusanyo. Ibyo bitabo ngiye gusa naho nsoma igitabo kibihamya umuzingo wa kabiri. Anaenda kusoma kitabu cha Testimonies gombo la pili kwa Kifaransa 341. Ngo kubafite icyongereza reka nse naho mbaha ni bihamya umuzingo wa gatanu uhereye ku rupapuro rwa 654 kugeza kuri 691 murareba aho ngaho. Testimonies ya 5
654 hadi 691 kwa Waingereza. Ndagerageza kusoma muteza amatwi. Atasoma nanyi mkiwa mmesikiliza. Nisubiruka imizingo y'umwuka w'ubuhanuzi n'ibihamya bikwiriye kuba muri buri muryango w'abubaha Isabato. Vitabu vya roho ya unabii na vitabu vya shuhuda vinapaswa kuwa katika kila familia ya mtunza Sabato. Ngo iki abankurikiranye imizingo y'umwuka w'ubuhanuzi n'ibihamya, vitabu vya roho ya unabii na vitabu vya shuhuda bikwiriye kuba muri buri muryango w'ubwoko bukomeza Isabato. Vinapaswa kuwa katika familia ya kila mtunza Sabato. Murumva bavuze ibitabo by'amoko angahe? Hapa wamezungumza vitabu vya aina mbili. Imizingo y'umwuka w'ubuhanuzi n'imizingo y'ibihamya. Kuna vitabu vya roho ya unabii na vitabu vya shuhuda. Ubwo ibaye imigabane ibiri. Ni sehemu mbili. Nimugerageza gusoma neza babisobanura, mutakaposoma vizuri kwa maelezo, berekana ibitabo byitwa umwuka w'ubuhanuzi bakabitandukanya n'ibihamya. Wanaonyesha wazi vitabu vinavyoitwa roho ya unabii na vile vinavyoitwa shuhuda. Ibitabo byitwa umwuka w'ubuhanuzi, vitabu vinavyoitwa roho ya unabii, muntega amatwi mwabigisha mwe. Ebu mutegeni sikio. Ni ibitabo byose bisobanura Bibiliya akantu ku kantu daciye ku ruhande. Vitabu vya roho ya unabii ni vile vitabu vinavyoeleza Biblia kila fungu bila kupita kando. Murankurikirana. Ibi turabisobanura neza, bisobanura Bibiliya uhereye mu itangiriro ukageza mu byahishuwe. Ibyo bitabo bisobanura bityo byitwa umwuka w'ubuhanuzi. Vitabu hivyo vinatoa maelezo ya Biblia kuanzia mwanzo hadi Ufunuo, ndivyo vinaitwa roho ya unabii. Nufata isezerano rya kera, unapochukua agano la kale uhereye mu itangiriro ukageza muri Malaki, kuanzia mwanzo hadi Malaki, hari ibitabo bibiri bisobanura isezerano rya kera. Kuna vitabu viwili vinavyofafanua agano la kale. N'abakurambere n'abahanuzi, ni wazee na manabii, n'abahanuzi n'abami, na manabii na wafalme. Ubwo nufata abakurambere n'abahanuzi, unapochukua kitabu cha wazee na manabii, gihera mwirema, hueleza Biblia kuanzia uumbaji, kugwa kwa Satani guhera kugwa kwa Satani mwirema kuzageza mu gihe cy'umwami Dawidi, kuanzia anguko la shetani, uumbaji mpaka kwenye enzi za mfalme Daudi. Murankurikirana neza? Tuko vizuri. Nimuja mu gitabo cy'abami n'abahanuzi, unapoingia katika kitabu cha manabii na wafalme, gihera mu gihe cy'umwami Salomo, hutoa maelezo ya Biblia kuanzia enzi za mfalme Sulemani, kugwa kwe, kwihana kwe, anguko lake na toba yake, bigakomeza bikageza mu gihe cya Malaki, mpaka kitabu cha Malaki. Abantu bakeneye gusobanukirwa n'isezerano rya kera batajijwe, watu wanaohitaji kuelewa agano la kale bila kuchanganyikiwa, ubwo bazasoma abakurambere n'abahanuzi n'abami, watasoma wazee na manabii na kitabu cha manabii na wafalme. Murankurikirana mwese. Nuko abungura ubwenge ngo bagenze bate, ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Yesu aliwaongezea maarifa ili waweze kuelewa maandiko. Ubwo nkuko bahoze batubwira iby'imboga zisharira, batubwira ibya Pasika, nuja mu bakurambere n'abahanuzi uzabisobanukirwa neza. Kama walivyokuwa wakituambia mambo yanayohusu mboga zenye uchungu, ukiingia katika kile kitabu cha wazee na manabii ndo utapata maelezo zaidi. Ibirebana nuko ingoma zagiye zikurikirana mu Isirayeli uzabisanga umwo muri ibyo bitabo byombi. Kulingana na kuhusiana na vile farme zilivyokuwa zikibadilishana katika kitabu kipindi cha Waisraeli, utasoma katika vitabu hivyo viwili. Ubwo rero isezerano rya kera risobanuwe n'ibyo bitabo uko ari bibiri. Agano la kale maelezo yake yapo katika vitabu hivyo viwili. Mbese bana b'Imana, nongere mbabaze, watoto wa Mungu, niwaulize, uwajijwa muri ibyo bitabo, uwajijwe isezerano rya kera yavuga ngo Imana ntiyamuhaye umucyo? Mtu ambaye anaweza kupata ujinga katika agano la kale atasema ya kwamba Mungu hajampa nuru. Ibyo byose birasobanutse. Hayo yote yako wazi. Nuja mu butumwa bwiza bune uhereye muri Matayo
Marko, Luka na Yohana. Utakapoingia katika Injili utapata kitabu cha Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Ubwo n'ubutumwa bwiza bwa Yesu. Hiyo ni Injili ya Kristo. Urafata uwifuzwaga mu bihe byose. Ili upate maelezo ya vitabu hivyo utasoma kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Urasoma imigani ya Kristo. Utasoma kitabu cha vielelezo vya mafundisho ya Kristo. Uzareba abahirwa ni bande. Na kitabu cha Mlima wa Baraka. Ibyo uzabireba neza ukabubonye ubutumwa bwa Yesu. Na utakaposoma vitabu hivyo vizuri utakuwa umepata Injili ya Kristo. Uwajijwa kuri ibyo ngibyo nta kimana yabitaramukorera. Ambaye atachanganyikiwa katika Injili yeye atakuwa hana kisingizio kwa Mungu. Nugerageza kureba imikorere y'Itorero ry'Intumwa, unapotaka kujua utendaji wa kanisa la mitume, uzafata igitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa. Utatafuta kitabu kinachoitwa Matendo ya Mitume au Maonjo. Anataka kuamsha akili zenu kwani Yesu aliwaongezea maarifa ili waelewe maandiko. Nugira ngo intekerezo zikanguke, turi ku mwuka w'ubuhanuzi. Ni ili mawazo yetu yaweze kuamshwa. Tuko katika vitabu vya roho ya unabii. Murangurikiye mwese. Hebu tuendelee vizuri. Nimukomeza kureba ntabwo ari ibyavuzwe n'intumwa ahubwo ni ibyakozwe n'intumwa. Utakapoendelea vizuri sio yale yaliyozungumzwa na mitume ni bali ni matendo ya mitume. Ubwo nanone hari ikindi gitabo kubira hose kivuga birebana gihanura birebana n'icyaha mu isi kugwa ku muntu. Nufata igitabo cy'intambara ikomeye cyo kiva hose kagenda gikwitura n'amateka y'uko ubugorozi bwagiye bukorwa mu bihe byagiye bitandukana. Kuna kitabu kingine kinachojumuisha mambo hayo yote na kuunganisha historia tangia mbinguni hadi mwisho, kitabu cha Pambano Kuu. Ibyo bitabo rero byose bisobanura amateka y'itorero, bisobanura uko umurimo w'Imana wagiye ukorwa uhereye mu itangira ryo kurema kugeza Yesu agarutse. Aho ni intambara ikomeye bivuga hafi ya byose. Maze ibyo bitabo mbabwiye nibyo byitwa umwuka w'ubuhanuzi. Hivyo vitabu vinavyoeleza historia ya kazi ya kanisa tangu mwanadamu aumbwe mpaka mwisho Yesu atakaporudi, pamoja na hicho kitabu cha Pambano Kuu kinachokombaini vyote, ndivyo vinaitwa roho ya unabii. Kubagiye rero bashaka gusobanukirwa ibyo bitabo nibyo twasomye ngo umuzingo w'ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi. Ubwo nibyo ngibyo dushize ku ruhande, ushorero ry'Imana uzasoma ibyo bitabo ubisobanukirwe. Yule anayetaka kuelewa atasoma vitabu hivyo, ndivyo vinavyoitwa roho ya unabii, vinavyoeleza pambano kati ya Kristo na Shetani. Uko ingoma zagiye zisimburana, ibyaha byagiye bikorwa, uko Imana yagiye ihangana n'abagiye bayija kure. Ibyo dusoma mu mwuka muri Bibiliya bidasobanutse tugera aho ngaho bikatubera umucyo. Kadiri mamlaka zilivyokuwa zikipishana, lakini pia Mungu alivyokuwa akiwaadhibu walio muasi, yale yote tunayoyasoma ndani ya Biblia tusiyaelewe utayakuta katika vitabu hivyo. Niyo mpamvu muri cya gitabo bagerageza gusa naho bayabisobanura neza kibihamya umuzingo wa kabiri, muzasanga ngo kugira ngo berekana inyandiko za Madamu White nawe itahangaho byari bishingiye kuri bitabo bikurikira: intambara ikomeye, abakurambere n'abahanuzi, abami n'abahanuzi, ibyakozwe n'intumwa, ndetse na kira gitabo wifuzwa mu bihe byose. Ngo ni page 344. Ibyo bitabo byitwa umwuka w'ubuhanuzi barabyerekana neza, nibisobanura Biblia bidaciye ku ruhande. Katika kitabu hicho cha Testimonies ya 5 tumesoma ambapo wameorozesha vitabu kama Wazee na Manabii, Manabii na Wafalme, Tumaini la Vizazi Vyote, Pambano Kuu, vyote vimeorozeshwa hapo kama vitabu vya roho ya unabii. Ubwo ibindi bitabo tugiye gusobanura ni bitabo byitwa ibihamya. Vitabu vingine ambavyo tunaenda kutoa maelezo yake ni vitabu vinaitwa shuhuda. Ibi bitabo byitwa ibihamya, vitabu hivi ambavyo vinaitwa shuhuda, nabwo turagerageza kubisobanura, navyo tutajitahidi kutoa maelezo yake. Mu Cyongereza bigizwe n'imizingo 9. Kwa hari ubifitanga ambyerekane. Kwa Kiingereza ni gombo 9. No mu Gifaransa ho babisobanuye mu mizingo 3. Na kwa Kifaransa vimeunganishwa katika magombo 3. Murankurikirana? Tuko pamoja.
Ibyo byatangiye kwandikwa mu mwaka w'icyamagana 855. Vitabu hivyo vilianza kuandikwa mwaka 1855. Ibyo bitabo byanditswe ariko hari umugambi. Vitabu hivyo viliandikwa kwa lengo maalumu. Reka nse naho nsome ibihamya umuzingo wa 2:325. Hebu tusome katika kitabu cha Testimonies ya mu Cyongereza 325, ariko mu Cyongereza reka ndebe ko nabona page kugira ngo mbihe n'abangaba basoma Icyongereza. Muri iki gitabo ni hahandi n'ubundi 654 murakurikirana kugeza muri 691. ni ile gomba ya 5 maneno yako hapo kwenye sura hiyo. Hepfo mu bihe bya kera Imana yavuganaga n'abantu binyuze mu kanwa k'abahanuzi n'intumwa. Nyakati za zamani Mungu aliongea na watu kupitia kinywa cha manabii na mitume. Muri igihe cyacu ivugana n'abantu binyuze mu bihamya by'umwuka wayo. Lakini nyakati zetu hizi Mungu anaongea na watu wake kupitia shuhuda za roho wake. Ntabwo Imana yigeze yigishanya ubwitonzi ubwoko bwayo inzira bukwiriye gukurikiza cyane nko muri iki gihe cya none. Hakuna wakati ambao Mungu amewafundisha watu wake kwa umakini mafundisho wanayotakiwa kuyafuata kama kipindi chetu hiki. Mu bihe bya kera yavuganaga n'abantu bayo binyuriye mu kanwa kiki k'abahanuzi bayo. Zamani Mungu alikuwa akiongea na watu wake kupitia vinywa vya manabii wake. Muri kino gihe cyacu ivugana natwe binyuze mu bihamya by'umwuka wayo. Nyakati zetu hizi Mungu huongea nasi kupitia shuhuda za roho wake. Ntabwo ibi bihamya byaje bisimbura Bibiliya. Shuhuda hizi hazikuja badala ya Biblia. Ntabwo byaje ari umucyo mushya. Shuhuda hazikuja zikiwa ni nuru mpya. Ahubwo byaje Imana ibitanga habonetse uburyo by'imigendere itandukanye idahwitse y'ubwoko bwayo. Bali Mungu alitoa shuhuda hizi wakati kanisa lake lilikuwa limeenda kinyume na neno la Mungu. Dusomye mu nzandiko za Paulo, tunaposoma katika nyaraka za Paulo, ntabwo uko yandikiye abakorinto bakubitanye n'ibice, ariko yandikiye abagalatiya baguye mu by'umwuka. Alivyowaandikia Wakorintho waliokuwa wamepata mafarakano, sivyo alivyowaandikia Wagalatia waliokuwa wameanguka kiroho. Ntabwo ariko yandikiye Abafilipi mu buryo bari bafite ishaka n'umwete byo kugoboka Paulo ari mu murimo w'Imana. Wala sivyo alivyowaandikia Wafilipi ambao walikuwa na bidii ya kumsaidia Paulo katika kazi ya Injili. Niyo mpamvu muzasanga Paulo, ndiyo sababu mtamkuta Paulo hari inkuru yagiye yumva mu birere, kuna habari alizokuwa akizisikia katika maeneo mbalimbali, maze akandikira iryo torero yabaga yabwiwe inkuru zabyo na kuandikia kanisa hilo ambalo alikuwa amepata habari zake. Murumva nko mu gitabo cy'Abakorinto avuga nabwiwe ibyanyu nabo kwa Kirowe. Kwa mfano katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza anasema ya kwamba niliarifiwa habari zenu na watu wa Kirowe, yuko muri mwahabonetse mu impaka n'intonganya n'ibice, kwamba kwenu kumepatikana mafarakano na ugomvi. Abigisha uburyo nanone bakwiriye guhagarara bakabumwe. Aliwafundisha namna gani wanavyotakiwa kusimama katika umoja. Abigisha uburyo bw'imikorere y'impano z'umwuka, na kuwafundisha namna ya utendaji wa karama za roho. Ariko andikira Abagalatia, lakini alipoandikia Wagalatia, arawaandikira ngo mw'Abagalatia b'abapfafa ninde wabarozi. Aliwaandikia kwamba ninyi Wagalatia wapumbavu nani aliyewaloga? Mwatangije iby'umwuka none mubishoresheje iby'umubiri. Murianza na mambo ya kiroho nanyi mumehitimisha na mambo ya kimwili. Mbese bari bahagaze neza? Walikuwa hawajasimama vizuri kiimani. Hirya bari baguye mu bice, ahandi baguye mu buyobe. Kwa Wakorintho walikuwa wameanguka katika mtengano, wakati Wagalatia walikuwa wameanguka katika upotovu. Ubwo tugiye imbere gato, tunaposonga mbele, ni ngira ngo wenda ngira ibyo nsoma bikeya. Tunataka kusoma maneno machache muri igitabo n'ubundi kibihamya umuzingo wa kabiri, katika kile kitabu cha Testimonies gombo la 5. Uyu muja w'Imana Madam White, mtumishi wa Mungu Ellen White, aricho yagerageje kuvuga gatoya. Kuna neno alilolisema. Nkurikije amagambo nemaze kubabwira ni 346 babandi bakomeze. Intumwa Paulo yavuze iki? Urwandiko rwe rwa mbere yandikiye itorero ry'Ikorinto
yarwanditse bitewe n'amakuru abo kwa Kirowe bamuzaniye yerekeye inyifato y'iby'umwuka y'iryo torero. Paulo alichokisema na barua ya kwanza aliyoandika kwa kanisa la Korintho, aliandika kutokana na habari alizopewa na watu wa Kirowe waliomletea kuhusiana na kanisa na mwenendo wa kiroho wa kanisa hilo. Yari yarakiriye inzandiko z'abantu zihariye zimumenyesha ibiriho uko biri. Alikuwa amepokea nyaraka za watu ambazo zilikuwa zikimutaarifu mambo yalivyo. Yasubije izo nzandiko aciye umurongo ngenderwaho kugira ngo akumire ibyo bibi. Naye alijibu nyaraka hizo kwa kupitia kanuni nzuri ili aweze kudhibiti mabaya hayo. Yahenda afite urukundo n'ubwenge, akiwa na upendo na hekima. Yahenda bene data bose kugira imvugo imwe kugira ngo birinde ibice muri bo. Aliwasihi ndugu wote ili wawe na kauli moja ili wajirinde na mtengano. Hepfo rero yaravuze ngo Paulo yari intumwa yahumekewe ariko ntabwo Uwiteka yamuhishura inyifato nyakuri y'iby'umwuka y'ubwoko bwe. Paulo alikuwa ni mtume aliyevuviwa, lakini Bwana hakumfunulia mwenendo harisi wa watu wake. Abari bafite ku mutima kugugwa neza ku itorero baramuburiye bamubwira ibibi biri muri ryo. Wale waliokuwa na roho inayohusu utendaji mzuri wa kanisa walimuonya kuhusiana na mabaya aliyokuwepo. Akurikije umuco yakiriye ashoboraga kugenzurira ku mico nyakuri y'ibyo byagaragajwe. Kulingana na nuru aliyoipokea aliweza kuchunguza kuhusiana na yale yaliyowekwa wazi. Yarahishuriye gukingira amatorero. Alikuwa ameonywa ili aweze kuyakinga makanisa yasianguke katika hatari. Paulo yagombaga kurinda imitima nkuza yibazwa n'Imana. Paulo alipaswa kulinda mioyo kama mtu atakayetoa hesabu kwa Mungu. Noneho twigiye imbere gato, tunaposonga mbere, ibihamya buko nababwiye mu Cyongereza ni imizingo 9, kama alivyotangulia kusema shuhuda kwa Kiingereza ni gombo 9, mu Gifaransa kama imizingo 3, kwa Kifaransa ni gombo 3. Ariko isi ibihamya byo bikoreshwa bite? Lakini hizi shuhuda nazo zinatumiwaje? Ntabwo bikoreshwa nk'uko umwuka w'ubuhanuzi akoreshwa. Shuhuda hazitumiwi kama vile roho ya unabii inavyotumiwa, ahubwo hari amategeko ngenderwaho yo kubikoresha. Bali kuna kanuni inayoongoza wakati wa kutumia shuhuda. Mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranije umugabane wa mbere, katika kitabu cha Selected Message gombo la kwanza, kubafite icyo gitabo ni icyigisho cya 4, kwa wale walio na kitabu hicho ni sura ya 4. Turagerageza gusoma makeya ari kuri urupapuro rwavuzwe n'umuja w'Imana nyirango 65, ukurasa wa 58 kwa Kiingereza. Haranditse hatya ati, imeandikwa hivi: comment utiliser le témoignage, ibihamya byakoreshwa bite? Namna ya kutumia shuhuda. Murabyumva neza? Uburyo bwo gukoresha ibihamya, namna ya kutumia shuhuda. Biranditse ngo tenir compte de temps et de lieu, kwita kugihe n'ahantu. Imeandikwa ya kwamba kujali mahali na wakati. Muranyumvise neza? Kwita kugihe no kwita n'ahantu. Kujali mahali na wakati. Birasobanurwa ngo ina maana kwamba muri ibi bitabo by'ibihamya, katika vitabu vya shuhuda ndetse n'ibi byasonzoranijwe na vitabu vya makusanyo, muzareba nyuma y'icyigisho hari umwaka cyandikiwemo. Baada ya sura kuna mwaka ambapo shuhuda hiyo iliandikwa. Sinzi niba namwe mwagerageje kugenzura. Sijui kama na ninyi mmejitahidi kuchunguza. Nusoma wenda urugero iki ni ibihamya umuzingo wa 2. Mfano utakaposoma kitabu hiki kwa Kifaransa ni shuhuda ya 2, uzabona umuzingo wa 1, utaona gombo la kwanza, uzabona n'umuzingo wa 3, utaona na gombo la 3. Uzasanga ko icyigisho cyabaga kivuyemo barandikaga ngo byanditswe muri uyu mwaka. Sura wakimaliza kuandika sura wameandika ya kwamba hayo yamezungumzwa katika mwaka huu. Murankurikirana ariko tuko pamoja.
aha abantu baje bahagera bakagwa mu buyobe. Hapa watu wanapofika bila kuelewa wanaanguka katika upotevu. Hari igihe baje gusoma igihamya batareba umwaka wakati mwingine wanapoenda kusoma shuhuda bila kujali mwaka ambao shuhuda hiyo iliandikwa. Hari igihe watanga ico gihamya cyarerebaga uwo mu mwaka w'igihe cyandikwaga. Unaweza kutoa shuhuda hiyo ambayo ilikuwa ikimhusu mtu wa mwaka huo ambao shuhuda iliandikwa, maze ukagitanga nk'igihamya kiriho none kubwo kutamenya kubikoreshwa buguye mu buyobe. Na wewe unatumia shuhuda hiyo kana kwamba inahusika leo kwa sababu hujui namna gani itumiwe. Ndatanga urugero. Atatoa mifano. Abafite bamimuzi ubutumwa bwacu mu magabane wa kabiri we bakimpaye. Waliyo na kitabu cha Testimonies ya pili kuna maneno tunataka kusoma. Kugira ngo duse Selected message ya pili Kifaransa. Mugifite nangwaza nicyo. Yico ndakibona gatoya. Ndasoma mu magambo make. Kuna maneno machache tunataka kusoma katika kitabu cha Selected message ya pili. Tujanirane ariko muzirikana rya jambo rivuga ngo nuko abungura ubwenge ngo basobanukirwe nibyanditswe. Hebu twende pamoja tukizingatia neno ambalo limezungumzwa kwamba Yesu akaongezea maarifa ili waweze kuelewa maandiko. Mu cyigisho cya karindwi ni katika sura ya 7 murasanga amagambo abanza. Kuna maneno yanayotangulia. Mumfashe. Hebu tusaidiane. Tujanirane dusobanukirwe. Na twende pamoja ili tupate kuelewa. N'urwandiko rwandikiwe mwene data M. Ni barua iliyoandikwa kwa ndugu M. Munyumve niba dufatanye kureba niba nta bagiye bahayobera. Hebu tuweze kusaidiana kwamba labda hakuna watu waliopotea katika shuhuda hii. Madam White yandikira M. Ellen White alipomwandikia M mu magambo yerekana ahabanza, alipokuwa akionyesha utangulizi, ndetse n'amagambo ari hepfo asobanura hano hepfo, hata maneno yaliyoko hapo chini yanayotoa maelezo, bendikira mwene data M, akimwandikia ndugu M. Hepfo baranditse ngo lettre adressée à un individu qui était arrivé à la conclusion que les églises adventistes, que l'église des adventistes et 7e jour était tombée à un niveau spirituel si bas qu'on pouvait l'appeler Babylone. N'urwandiko rwandikiwe umuntu wari warafashe umwanzuro ko itoro ry'abadventiste umunsi wa karindwi ryaguye ku rugero rw'ibyumuka rwo hasi cyane ku buryo ryakwitwa Babuloni. Ni barua iliyoandikiwa mtu binafsi ambaye alikuwa amekwisha kuchukua maamuzi kwamba kanisa la Adventista limeanguka zaidi kiasi kwamba linaweza kuitwa Babeli. Muranyumvise neza? Mumesikia vizuri. Iki gitabo uru rwandiko rwanditswe mu cyamagana 893. Barua hii iliandikwa mwaka 1893. Murankurikirana? Ubwo aramwandikiye n'urwandiko rwihariye. Amemwandikia lakini ikiwa ni barua ya mtu binafsi, ukurasa wa 65 kwa 3. Munyumve neza. Hebu msikilize vizuri. Aramwandikiye ahereye kuri aya magambo. Amemwandikia akianzia maneno yafuatayo. La lettre que vous m'avez adressée m'est parvenue au commencement du sabbat. Urwandiko wanyandikiye rwangezeho isabato itangiye. Barua uliyoniandikia ilinifikia wakati wa kuanza sabato. Je vous conseille de rester à l'école et de ne pas quitter ce pays avant d'être bien au clair concernant ce qui est la vérité. Na kugira inama yo kuba wakomeza kuburi ku ishuri no buretse kuva muri iki gihugu mbere yo kusobanukirwa n'ukuri. Ninakushauri uendelee kukaa shuleni, usitoke nchini katika nchi hii mpaka utakapoelewa ukweli ni nini. Uru rwandiko rwari rwandikiwe umuntu umeze ute? Umunyeshuri. Barua hii ilikuwa imeandikwa kwa aliyeandikiwa alikuwa mwanafunzi. Ariko arandikirwa iri jambo iti, lakini aliandikiwa maneno yafuatayo. Le Seigneur ne vous a pas chargé des messages suivant lesquels les adventistes du 7e jour seraient Babylone et que le peuple de Dieu serait appelé à en sortir. Ntabwo Imana yaguhaye ubutumwa buvuga ko abadventiste babaye Babuloni. Mungu hajakupatia ujumbe unaosema ya kwamba Waadventista wamekuwa Babeli, kandi kubwoko bw'Imana bwahamagariwe kuyisohokamo, na kwamba watu wa Mungu wameitwa ili kutoka ndani yake. Muranyumvise? Ni muwe mwaka? Ilikuwa mwaka 1893. Uru rwandiko rwari rwandikiwe witwa M. Barua hii ilikuwa imeandikwa aliyeandikiwa ni M.
usomye amagambo tenir compte du temps et de lieu. Unapojali neno la Mungu linalosema ya kwamba unapotumia shuhuda ujali mahali na wakati. Reka mbabaze noneho. Hebu tuwaulize. Mbese uru rwandiko rwa Emu ntabarukoresha none? Je, barua iliyoandikwa kwa ndugu Emu hakuna wengine wanaoitumia leo? Reka mbabaze. Hebu na niwaulize. Urwandiko rwa Emu harabaruguye mu barayoba. Kuna watu walioanguka wakapotea njia kutokana na barua ya Emu. Reka tuje muri Biblia. Hebu tuingie katika Biblia. Tugiye no mu mwuka w'ubuhanuzi. Tunataka tuingie na katika roho ya unabii. Mu mwaka w'893 mwaka 1893 ntabwo Abadventiste babaga bakanditse indongozi. Wadventista wa Sabato walikuwa bado hawajaandika kanuni za kanisa. Ntabwo babaga bakiyunze na madini yayo. Walikuwa bado hawajajiunga na madhehebu yaliyopotea. Buriya mvuze ngo umukobwa wanje ntabwo atwite ntigeze abyara none ejo afite ikinyendaro igihamya cya none cyabikejo. Binti yangu akiwa leo hajawa na ujauzito, hajawa na mimba haramu, lakini kesho akawa na mimba haramu. Kuwa leo hana mimba haramu itamsaidia kesho akiwa na mimba haramu. Mu gitabo cy'intambara ikomeye page 585 katika kitabu cha Pambano Kuu haranditse ngo imeandikwa igihe duteye umugongo kuri kw'ijambo ry'Imana maze tugahindukirira inyigisho z'ibinyoma kuko basukuruza bazihindukiriye tuba tugiwe ducire Uwiteka rya Babiloni kandi tukaba tunyoye inzoga z'ubusambanyi bwayo. Kwamba tunapolipa kisogo maandiko mafundisho ya neno la Mungu na kugeukia mafundisho ya uongo kwa sababu mababu zetu walitii mafundisho hayo, tutakuwa tumeanguka Babeli na kunywa mvinyo wake. Uko gutera ukuri ubuhamya bw'ijambo ry'iki y'Imana. Uko kulipa kisogo ushuhuda wa neno la Mungu. Ubwo umuntu abakire Uwiteka ryaki? Mwanadamu hukumiwa kuwa kama Babeli. Kongere tuje imbere. Hebu tusonge mbele. Hepfo baravuze ngo toutes les raisons que vous pouvez proposer sur ce sujet n'ont aucune valeur à mes yeux. Impamvu zose watanga kuri iyi ngingo nta gaciro zifite mu maso yangu. Sababu yote unayoweza kutoa kwenye kipengele hiki hazina thamani mbele zangu. Bitewe no kutamenya igihe marabwiye ngo uyu mwaka ngo impamvu wampa zose ubungubu nta gaciro zaba zifite. Kwa sababu ya kutojua wakati ambao barua hii inahusu, Emu ameambiwa ya kwamba sababu zote unazoweza kutoa hazina thamani kwangu. Ariko bitewe n'ubuyobe, lakini kutokana na upotovu no kudasobanukirwa na kutokuelewa, utamenya uko wabikoresha na kutokujua namna ya utumiaji wa shuhuda, nongere mbabaze Emu agushije benshi. Barua iliyoandikwa kwa ajili ya Emu imeangusha watu wengi. Turi kumwe twese kuri iyi ngingo mubizirikane. Kuhusiana na kipengele hiki hebu zingatieni. Emu harabagushije. Barua iliyoandikwa kwa ajili ya Emu kuna watu wengi wamepotea katika barua hii. Uyu mucyo turawuha yarabisobanuye neza arabitandukanya. Ellen White ameeleza vizuri na kuweka nuru hadharani. Mazuru rwandiko rw'uyu muntu abantu benshi bararusoma ati impamvu zose wazana no. Na kwa leo watu wanatumia barua hii ambayo Emu aliandikiwa wakisema ya kwamba sababu yote unayoweza kuleta. Emu ntazanye indongozi. Emu hakuwa na sababu ya kanuni za kanisa. Emu ntazanye urwiyunge. Emu hakuwa na sababu ya muungano wa madhehebu. Emu ntazanye kwanga ukuri. Emu hakuleta sababu ya kukataa ukweli. Nuko Emu amubwiye ngo impamvu tanze zose ndizishoboka uzizanye none ngo nayo ni Emu. Emu walipomwambia kwamba sababu zote unazozitoa hazina maana, anayeleta sababu maalumu naye anaambiwa kwamba nawe ni Emu. Ubwo murabona hangaha baravuze ngo dukwiriye kwita kugihe niki na maandiko yamesema ya kwamba tunapotumia shuhuda tujari wakati na mahali. Turi kumwe twese, tuko pamoja wapendwa. Muzasoma nimureba hirya y'umwaka nyukareba n'ubutumwa buheruka icyo buzakora naho buzagarura itorero. Abantu benshi bashobora gusoma bakumva baguye mu rujijo ari ukudasobanukirwa n'igihe na watu wengi wanaposoma vitabu hivi huwa wanachanganyikiwa kwa sababu ya kutoelewa na kutofahamu mahali na wakati.
ubwo uzasanga no muri ibi byasonzoranijwe na katika vitabu vilivyokusanywa abantu baje bafata utwo duce duto watu wamenukuu vipengele hivyo vidogo vidogo, maze ari ikigisho bashaka gutanga, ikiwa ni somo wanalotaka kutoa, nuko utwo duce ukaduhagararaho ariko utagiye mu gitabo nyirizina icyabaga kigenderewe. Na hizo nukuu ndogo ndogo na wewe unazisimamia bila kujari kitabu ambacho kiliandikwa original na lengo lililoandikwa. Reka dusome ubutumwa bwatoranije umugabane wa kabiri. Wa mbere. Hebu tusome katika kitabu cha Selected Message gombo la kwanza. Ni ikigisho cha 22. Ni sura ya 22 ukurasa wa 179 kwa Kiingereza. Mu Gifaransa ni 210. Il en est qui s'accroche à quelques paragraphes ou à quelques phrases isolées de la parole de Dieu ou même des témoignages qu'ils pensent pouvoir interpréter de manière à appuyer leurs idées. Ils se cantonnent là, se retranchent derrière leur position, et ce n'est pas Dieu qui les conduit. Là réside votre danger. Harabandi bizirika kwisubi. Kuna watu wengine wanajifunga kwenye paragrafi moja, cyangwa bakaja mu magambo yo hagati, au wanaingia katika paragrafi y'ibihamya katika shuhuda, maze bagatangira kubisoma nk'abiziritse ku bitekerezo byabo, nao wanaanza kusoma wakati wamejifunga kwenye mawazo yao binafsi, bagahagarara aho ngaho na kusimama hapo bila kubanduka, maze bakizitura ku birindiro byabo, nao wanajifungua kwenye msingi, bakibwira yuko Imana bayoboye, wanafikiria kwamba Mungu huwa amewaongoza, niho haba akaga, na hapo wanaanguka katika hatari. Turi kujyanirana. Ugafata isubi uti akangaka gasome. Mtu anachukua paragrafi moja akasema soma paragrafi hii. Tangira ustruke haruguru maze nurangiza urebe icyabaga kigenderewe. Unapaswa kuanzia hapo juu ili ujue nini kilicholengwa, maze usobanukirwe neza n'ibyanditswe, ili uelewe vizuri maandiko. Ahangaha rero ku ngingo yibanze kumenya kubikoresha. Kwenye kipengele cha kwanza ni kujua namna ya utumiaji wa vitabu vya shuhuda. Uko kumenya kubikoresha, unapojua utumiaji wa shuhuda, bituma mumpakuja na bagenzi bawe, inakusaidia ili katika majadiliano na ndugu zako urebe umwaka byandikiwe, uangalie mwaka ambao shuhuda hizo ziliandikwa, bigushoboze kumenya guhangana n'abakugisha impaka, ili uweze kujua namna ya kuwakabili wale wanaoleta mabishano. Ni ku ngingo yo kubikoresha ku bantu bagiye bahura n'ubuyobe. Ni kwenye kipengele cha namna ya utumiaji kwa watu ambao wamekukabiliana na upotovu. Subiye hepfo gato noneho, tukishuka chini kidogo, muri uko kuandikwa kw'ibi bihamya umaze kumenya kubikoresha, katika kuandikwa kwa shuhuda unapokwisha kujua namna ya utumiaji, hari ibyagiye byandikirwa gukangura amatorero n'ibyabaga bihanganye n'ubuhakanyi bwari buriho icyo gihe. Kuna vitabu vilivyoandikwa ili kuamsha makanisa na kukabili ushupavu na ukengeufu uliokuwepo kipindi hicho. Ubwo byo byagiye byandikwa bihuje nuko inyifato y'abizera yari imeze. Shuhuda hizo ziliandikwa kulingana na mwenendo wa washiriki, nkuko Paulo yagiye yandikira ibire amatorero atandukanye n'amagambo atandukanye akurikije uko bameze, kama vile Paulo alivyokuwa akiandikia makanisa mbalimbali kulingana na hali ya mahitaji yao. Nkuko ngiye kukomeza kubivuga, kama vile tunavyoendelea kusema muri iki gitabo cy'ubutumwa bwatoranye umugabane wa mbere, katika kitabu cha Selected Message ya kwanza, urupapuro rwa 63 ni cyakigisho nyirango cya 4, ni ukurasa wa 56. Madam White yaravuze ngo inyandiko zanjye zizakomeza kuvuga. Ellen White alisema aliandika ya kwamba maandishi yangu yataendelea kuongea. Muranyumvise se? Mumeelewa vizuri. Ku ngingo irebana nuko itoro ry'Imana rizaje rigenda rihura n'intambara zitandukanye, kuhusu kipengele kinacholenga namna gani kanisa la Mungu litakavyokabiliana na vita mbalimbali. Ubwo binyuriye muri ibyo bihe itoro ry'Imana rigomba kunyuramo, kupitia yale ambayo kanisa la Mungu litapita, hari umucyo Imana yagiye ubwoko bwayo n'imicyaho ku bantu babaga bafite inyifato itari nziza. Kuna nuru ambayo Mungu amewapa watu wake na kemeo kwa wale waliokuwa na mwenendo usiofaa.
noneho yitegereje asanga uko yandika ibitabo byaraparitswe alivyoangalia akaona vitabu vyake vimetunzwa. Mwumva uko yavyanditse. Sikiliza alivyoandika. D'abondantes lumières ont été accordées à notre église en ces derniers temps. Umucyo mwinshi cyane wagiye uhabwa itorero ryacu muri ibi bihe biheruka. Nuru kuu imekuwa ikitolewa kwa ajili ya kanisa letu nyakati hizi zetu za mwisho. Soit que ma vie se prolonge ou qu'elle arrive à son terme. Ubuzima bwanje buramutse bukomeje cyangwa bukagera ku musozo. Endapo uhai wangu utaendelea au utafikia mwisho, mes écrits continueront à parler sans cesse. Nyandiko zanje zizakomeza kuvuga urudaca. Maandishi yangu yataendelea kuongea bila kukoma. Ils exerceront leur influence jusqu'à la fin des temps. Icyitegerezo cyabyo kizakomeza kugeza ku iherezo ry'igihe. Mvuto wa maandishi yangu utaendelea mpaka mwisho wa nyakati. Muranyumvise mwese? Mes écrits sont classés et gardés dans les bureaux. Ibitabo byanje, inyandiko zanje zirarinzwe maze zishyirwa mu biro. Maandishi yangu yamerindwa na kuwekwa ofisini. Muranyumvise neza? Même si je devais manquer, nubwo nje nabura, hata kama mimi nisipokuwepo, ces paroles que le Seigneur m'a confiées resteront vivantes et continueront à parler au monde. Aya magambo Imana yampaye azakomeza kubaho kandi azakomeza kuganira n'isi, kuvugana n'isi. Maneno ambayo Mungu amenikabidhi ataendelea kudumu na kuongea na ulimwengu. Turahanga tunapokuwa hapa, hari icyabonye kigoye cyane, yabonye ibitabo bye bikomeje kubikwa. Kuna jambo ambalo aliliona ambalo lilikuwa ni baya zaidi, kuona vitabu vyake vinaendelea kutunzwa ofisini. Mbere abantu bacyakira ubutumwa bwiza, wakati watu walipokuwa wakianza kupokea ujumbe huu, ndagira ku bantu bariho mu itangira ry'uyu murimo, kwa watu waliokuwepo mwanzo wa kazi hii au vuguvugu la ujumbe huu, byari bizwi neza yuko ukomeza isabato ibitabo bigera kuri 3 ari byakwiriye gutunga kabijana ku rusengero. Ilijulikana ya kwamba mtu anayetunza sabato anapaswa kwenda kanisani akiwa na vitabu 3 tu. Yagomba kuba afite indirimbo, alitakiwa kuwa na kitabu cha nyimbo za sifa, akagira migisho, alipaswa kuwa na kitabu cha lesoni, akagira na Biblia, na kuwa na Biblia. Uwabagarengeje ibyo ngibyo bamukekaga mundi muntu. Aliyekuwa na vitabu zaidi ya hivyo walikuwa akiwa na wasiwasi naye. Baravuze ngo birabitswe mu biro, vitabu hivyo vilikuwa vimefungwa ofisini, ariko bizavuga. Lakini pamoja na kwamba vilifungwa, muda utafika viongee, maze bivugane n'isi, na vitabu hivyo vitaongea na ulimwengu. Hari gihe uwaza nibyo atunze byose yashaka bamwakira. Wakati mwingine mtu akiwa akileta vitabu vyote vya Ellen White alivyonavyo, hataweza kubeba mzigo huo. Muraona na hali ababizanye ngo byavamwe mu biro, na hata pale mnaona vimekuja vimeletwa vimetolewa maofisini, nabatangiye kwinyagambura nuko babisomye. Na wale wote wanaoanza kuleta mbwembwe ni kwa sababu wamesoma vitabu hivyo. Ni mpaka mwitorero nuko baretse bya bindi 3 bakongera ibindi. Na mabishano yaliyomo ndani ya kanisa ni kwa sababu waliachana na vile 3 tu wakaleta na vitabu vingine. Aho nanone byongeye gusobanurwa mu ndimi. Vitabu hivyo vinapoendelea kutafsiriwa katika lugha mbalimbali, niho n'umuntu utaragiye mwishuri ari gusoma ngo Imana bagomba kuyisenga bafuka. Ndiyo maana na mtu ambaye hakuingia darasani anaanza kusema kwamba Mungu anastahili kusujudiwa wakati wa kuomba. Uyu muntu asenza hagaze ngo amasengesho ntarenga impaga. Ndipo tunasoma ya kwamba mtu anapoomba bila kupiga magoti, maombi hayazidi kimo chake. Ubwo none abantu byatangiye kuvugana nabo. Vitabu hivyo vimeanza kuongea na ulimwengu. Abantu bagikomeje gufata ya migisho, watu walipokuwa wakiendelea kushikilia malesoni, ubwo none igihembwe cyashiruka gita, robo ikiisha hiyo lesoni unaenda kutunza, wakongera kugisubiramo irindi ritari ryaza ry'igihembwe ugatangira kwihohora ngo mumbabarire. Unapoanza kurudia lile lesoni wakati wa robo nyingine, wanaanza kukuandama na wewe unaanza kujitetea, samahani jamani, nkao ijambo ry'Imana ricyura igihe, kana kwamba neno la Mungu lina muhula. Ubwo rero byatangiye gukomeza kuganira niki vitabu hivyo vimeanza kuongea na ulimwengu. Toutefois mes forces sont épargnées
de sorte que j'ai l'espoir de poursuivre une œuvre utile. Ati imbaraga zanjye ndacyazizigamiwe kugeza ubwo mfite icyizere ko nzakomeza umurimo w'ingirakamaro. Bado ninaendelea na nguvu zangu kiasi kwamba nina matumaini ya kuendeleza kazi muhimu. Aya magambo muyazirikane. Hebu zingatieni maneno hayo. Madamu White abonye ibitabo bye bizavugana n'abantu. Ellen White ameona kwamba vitabu vyake vitaongea na wanadamu. Bigakurwa mu biro na kuondolewa maofisini. Abantu bakareba bagasobanukirwa. Ili watu waweze kusoma na kuelewa. Ariko ahura n'akaga kandi yaje kubona. Lakini pia alikabiliana na hatari nyingine aliyokuja kuona baadaye. Ni igitabo cy'ibyaduka byo mu minsi imperuka. Kitabu cha matukio ya siku za mwisho. Ni urupapuro rw'179. Ni ikigisho cya 12. Ni sura ya 12 ya kupepetwa. Isu ya 637. Muranyumvise neza? Muntega amatwi. Sikilizeni vizuri. Uburiganya buheruka bwa Satani iki? Udanganyifu wa mwisho wa shetani buzaba ubwo kuburiza mu mumaro w'ibihamya by'umwuka w'Imana. Utakuwa ni kuondoa umuhimu au kudhalilisha na kuafifisha umuhimu wa vitabu vya Roho wa Mungu. Hariya ngo uhakanyi weruka bwo mu minsi heruka n'ubuhe? Udanganyifu wa siku za mwisho ni upi? Nuko abantu bazagenza bate? Bazaburizamo umumaro w'iki? W'ibihamya by'umwuka w'Imana. Watu watahafifisha umuhimu wa vitabu vya shuhuda. Hepfo chini anasema aho ihishurwa ritari abantu bararimbuka. Ni Migani 29:13. ambapo hakuna kufunuliwa watu wangamia. Satana azakorana ubuhanga mu buryo bunyuranye no mu bikoresho binyuranye kugira ngo atsembeho ibyiringiro abasigaye mu bwoko bw'Imana bafitiye ubuhamya bw'ukuri. Shetani atatumia uelevu na njia mbalimbali ili aondoe matumaini ya watu wa Mungu walio na ukweli. Noneho niba Madamu White avuze ngo inyandiko ze zizakomeza kuvuga, kama Ellen White amesema ya kwamba vitabu vyake vitaendelea kuongea, uburiganya bwa Satani buzabubuhe? Mbinu au mitego ya shetani itakuwa ni ipi? Nukuvana ibyiringiro mu mbaraga ziki zibihamya by'umwuka. Ni kuondoa matumaini katika vitabu vya shuhuda wa Roho wa Mungu. Reka twigire imbere gato. Hebu na tusonge mbele. Tusubire inyuma hahandi twahoze turi gusoma ili tuweze kurudi pale tulikokuwa tukisoma. Madamu White ati ni cya kigisho cya 4 urupapuro rwa 60. Ellen White anasema katika ukurasa wa 53 selected message ya kwanza. Je n'ai à moi le devoir de transmettre le message qui m'est confié aussi longtemps que le Seigneur le voudra. Ati fite inshingano yo gutanga ubutumwa Imana yampaye mu gihe cyose Imana izabe kibishatse. Ellen White anasema ninao wajibu wa kutoa ujumbe ambao Mungu alinikabidhi wakati wote Mungu atakapopenda. Il n'exige pas de moi que je dissipe tous les malentendus caressés par les cœurs incrédules. Ntabwo rero kuri nje natamurura kutiyumvisha kwa kundwa kaje mu mitima y'abatize. Kwangu siwezi kuondoa kutokujali kuliko imarishwa ndani ya mioyo ya wasioamini. Aussi longtemps que la porte reste ouverte pour recevoir la suggestion du tentateur, mu gihe cyose amarembo azaba yuguruwe kugira ngo abantu bakire ibyifuzo by'umushukanyi. Wakati wote milango itakavyokuwa wazi, watu wakiwa wamejiandaa kupokea mawazo ya mshawishi shetani, les difficultés se multiplieront. Ingorane zizikuba, hatari zitakuwa nyingi. Le cœur se ferme à la lumière, se ferme à la lumière. Le cœur qui se ferme à la lumière reste ouvert à l'incrédulité. Imitima imaze kugarira gukinga ngo itabona umucyo izasigara itize. Mioyo itakayofunga isipate nuru itabaki katika hali ya kutokuamini. Satani désire qu'une chose. Icyo Satani yifuza ni kimwe. Jambo ambalo shetani anataka ni moja. Que mon temps mes forces soient absorbées par ces questions. Imbaraga zanje n'igihe cyanje bikururwa n'ibyo bibazo. Kwamba mawazo yangu na nguvu zangu vivutwe na mambo na maswali hayo. Le Seigneur m'a dit, Bwana aliniambia, icyo Satani yarashakaga nukutizera, murabyumva neza, nukutizera ndetse no gushukwa.
ambacho shetani alichotaka kwa watu ni kutokuamini na kushawishiwa. Ariko mwumva Imana yabwiye Madamu White. Lakini sikiliza neno ambalo Mungu amemwambia Ellen White. Iyo abantu bafite kutizera bakumvira ibyifuzo by'umushukanyi. Watu wasipokuwa na imani wakitii mawazo ya mshawishi, icyo Satani ashaka nuko abantu bahera muri ibyo bibazo. Shetani anataka watu waendelee kukaa katika maswali hayo. Ariko Imana ishaka ni ikihe? Lakini Mungu anataka nini? Le Seigneur m'a dit, Nyagasani arambwiye ati, Bwana aliniambia kwamba donne le témoignage, utanga ibihamya, wewe toa shuhuda. Sinzi niba munyumvise. Mani ivuze ngo iki? Mungu alisema kwamba tanga ibiki, wewe sambaza shuhuda. Satani atiki kura kwizera mu mbaraga ziki. Shetani naye anasema ya kwamba ondoa imani katika nguvu za shuhuda. Imana yo ngo iki? Mungu naye anasema buriya turi kumwe, eneza shuhuda. Ce n'est pas à toi de résoudre tous les problèmes. Ntabwo arahawe gukemura ibibazo byose. Sio kazi yako kutatua matatizo yote. La tâche consiste à reprendre umurimo wawe nuwo gucyaha. Kazi yako ni kukemea tout en présentant la justice du Christ. Werekana gukiranuka kwa Kristo, ukionyesha wazi haki ya Kristo. Nigi imbere gatoya, tukisonga mbele, uko tuhangana n'abatizera mu bihamya twabibonye, tunavyokabiliana na wale wasioamini katika shuhuda tumeshaona. Byabaga kugira ngo tumenye neza umumaro wabyo, ili tuweze kuelewa maana ya shuhuda, nukumenya nanone ko byabereyo gucyaha no gukemura ibibazo biboneka mu matorero. Shuhuda zimetolewa kwa ajili ya kukemea na kuweza kutatua matatizo yanayopatikana ndani ya kanisa. Ndagerageza gusoma makeya. Atajitahidi kusoma. Mutega amatwi. Hebu tutegeni sikio. 324 Icyongereza, kambaye n'icyongereza gatoya kubandika ni cyakini 650 nakange yandi nababwiye. Sura ni ile ya 5. Ndasoma murumva. Abantu benshi bagirira nabo umutima wabo kandi bari mu makosa burundu kubyerekeye inyifato yabo nyakuri imbere y'Imana. Watu wengi hukosea dhamiri zao wakiwa katika makosa mbele ya Mungu. Uwiteka akoresha ibihe byose uburyo burushijeho kuba bwiza kugira ngo asoze imigambi ye kandi kugira ngo ashyire ahabona ibiri mu mitima y'abizera bavuga ko bamukurikira. Wakati wote Mungu anatumia njia iliyo bora zaidi ili aimairishe mipango yake na kuonyesha makosa yaliyomo ndani ya mioyo ya washiriki wanaodai kumfuata. Agaragaza mafuti ya bamwe kugira ngo abandi nibemere imiburo kuri bo bicuze maze bareke ibyaha byabo. Mungu huonyesha wazi makosa ya wengine ili wengine watakapoona makosa yao waweze kutubu dhambi zao na kujuta. Mu kwigenzura, kwa kujichunguza, bashobora guhishura ko bakora iby'Imana ikiraho iteka abandi. Wanaweza kuonyesha wazi ya kwamba wanatenda yale ambayo Mungu anakemea kwa wengine. Niba bashaka mu by'ukuri gukorera Imana, endapo kiukweli wanataka kumtumikia Mungu, niba batinya kuyicumuraho, endapo wanaogopa kumkosea Mungu, ntibategereza ko ibyaha byabo bibanza kuvugwa mbere yuko babyatura, hawatasubiri dhambi zao ziweze kutajwa kabla ya kuziungama, bazita kumucyaha abandi bazareka ibyabo bitanejeje Imana. Watajali kemeo lililotolewa kwa wengine na kuacha yale yasiyompendeza Mungu. Mbese byacyahiwe abandi nta mumaro byaba bidufitiye. Yale ambayo wengine walikemewa kwayo na sisi tunanufaika hapo. None se niba dukora ibijya guhwana n'ibyabo, na kama tunatenda sawa sawa na yale walioyatenda wao, gucyaha nguko bacyashwe byo si ngombwa, na kukemewa kama vile walivyokemewa na sisi kwetu ni sahihi. Munyumve bana b'Imana. Hebu sikilizeni watoto wa Mungu. Mukwanga ibihamya by'umwuka w'Imana, kwa watu wanaokataa shuhuda za Roho wa Mungu, akenshi ijambo ry'Imana ritwereka neza yuko ari uko bizaja bitunga gatoka ibyaha byabo. Mara
nyingi neno la Mungu linatuonyesha wazi ya kwamba wale watakao kataa shuhuda ni wale ambao wanaona kuwa shuhuda zinasonda kidole dhambi zao. Ibyo babona babisomye, wanaposoma shuhuda hizo bakabona bibaciriyeho iteka na kuona shuhuda hizo zinawahukumu, ati rero icyo tugiye gukora reka dusome umwuka w'ubuhanuzi gusa ibihamya ku ruhande. Nao wanaanza kusema ya kwamba sasa hapa tunatakiwa kusoma roho ya unabii tu, shuhuda tuweke kando. Impamvu ibayihe? Sababu ni ipi? Nuko iri gushyira ibihamya biri gushyira habona ibiki? Ni kwa kuwa shuhuda zinaweka wazi dhambi zao. Munyumve bavandimwe, sikilizeni ndugu. Madam White ati bizakomeza kuvuga kugeza kuherezo. Ellen White anasema ya kwamba shuhuda zitaendelea kuongea mpaka mwisho wa nyakati. Satana kuru ubwoko bw'Imana mu kwiringira imbaraga z'ibihamya, lakini shetani naye anaondoa mawazo ya watu wa Mungu kutumainia nguvu za shuhuda. Madam White Imana namubwiye ngo wandike ibiki? Ellen White Mungu amemwambia kwamba andika shuhuda. Bavandimwe bwoko bw'Imana, watu wa Mungu, birakwiriye ko umwana w'Imana wese asobanukirwa, inastahili kila mtoto wa Mungu aelewe icyatumye Imana ivyandika, kilichomfanya Mungu aweze kuandikisha vitabu vya shuhuda. Ndasoma make ntabwo turi buyasome yose. Tutakuja kusoma kwa kufupisha. Yaravuze ngo, alisema kwamba uko niko mu bihe byinshi nk'ibyo Imana yagiye impumucyo ku bintu runaka cyangwa ku mafuti runaka yarababaje ku bantu runaka cyangwa kubizera runaka bitorero, ndetse n'akaga kabafashe bubwabo n'itorero mu gihe amakosa yabaga ataragakosorwa. Hivyo ndivyo katika nyakati nyingi Mungu alikuwa akinipa nuru kuhusiana na vitu fulani na mazingira fulani na kwa washiriki fulani au kwa makanisa fulani wakati wowote hayo makosa yalipokuwa hayajakosolewa. Mugahe katanzwe ibikorwa bishobora kuja mbere mu buryo bukomeye bufite imbaraga, bigashora imizi, bigatera igiho mu murimo w'Imana kandi bikajana inyungu zao. Katika muda mfupi uliotolewa vitendo vibaya ambavyo vilikuwa vikifanyika vingeweza kuzuia maendeleo ya kazi ya Mungu. Mwumve rero, akenshi na kenshi bibaho igihe akaga kihariye kibasiye umurimo muri rusange cyangwa abantu runaka bihariye, nibwo mpabwa ubutumwa n'Uwiteka mu nzozi cyangwa mu yerekwa rya nijoro, none ibyo bintu ntabibwirwa mu buryo ushobora kubifata. Mara nyingi wakati hatari nayo inapokabili kanisa kwa njia ya ujumla au kwa watu binafsi, ndivyo nilivyokuwa nikipewa maono ili niweze kutangaza kila ambacho Mungu amenipatia kuhusu mwenendo huo. Ngumvijwe rimbwira riti haguruka maze wandike kuko iriya mitima iri mu kurimbuka. Nami nilikuwa nikisikia sauti ikisema ya kwamba inuka ukaandike kwa sababu mioyo hiyo iko katika hatari ya kuangamia. Ngumvira umwuka w'Imana ngafata ikaramu yanjye kugira ngo nandike inyifato yabo nyakuri. Nami nilikuwa nikitii sauti ya Mungu, nami nikachukua kalamu yangu na kuandika mwenendo wao halisi. Mboni mukuri 347 musome. Mukomeze mwumve. Mu gihe kizenguruka ryanje nahuraga nabo bantu, umwuka w'Uwiteka kanyibutsa neza kumugaragara ibyo nabaga neretswe, akongera kanyuza imbere y'ibyo nabaga neretswe. Wakati nilipokuwa nikitembea huko na huko, nilikuwa nikikutana na hao watu, Roho wa Mungu akaweza kunikumbusha yale niliyokuwa nimeonyeshwa kwa ajili yao. Nuko agatangira akabwira abo bantu, naye alikuwa akianza kuambia watu hao. Maze mwumva amagambo akurikira 349. Iyo mbona abagabo n'abagore bakurikira inzira cyangwa ingeso zarimbuje abandi bantu kandi bigateza igiho mu murimo w'Imana, ari byo Imana itahomye gucira Uwiteka, ni buryo ki nabura guhangayika? Ninapoona wanaume na wanawake wanaofuata njia na tabia ambazo zilikatazwa na kuhatarisha kazi ya Mungu, ni kwa njia gani ninaweza kunyamaza nisiweze kutoa onyo kwa watu hao? Iyo mbona imitima ibuze gushira amanga, ishenjaguye no kumenya kwidakomewe, yihatira gukora ifite umutima nama, Imana yavuze ko ari gukiranuka, menya ko Uwiteka abagendereye kandi akagwa neza imbaraga zindahemuka kwabo. Ninapoona mioyo inayokosa ujasiri ambayo imevunjika kwa kujua kwamba hawako imara na kufanya kwa dhamiri kila ambacho Mungu alikisema, ninajua ya kwamba Roho wa Mungu ametembelea mioyo hiyo. Ibyo yavyandikira kugira ngo abari mu nzira
bagerageza kugendera mu nzira yo gukiranuka bahabwa imbaraga zo gukomeza kujya mbere, n'abagenda ukundi bakosorwe basubire mu nzira nzima. Aliandika hayo ili wale ambao wanatembea katika njia za haki waweze kuimarishwa, na wale waliotembea kinyume waweze kukosolewa ili kurudi kwenye njia sahihi. Mwumve hirya 351. Sikiliza neno la Mungu linavyoendelea kusema, niba babashinga amajosi buzuye kwiringira bakomeje gukurikira inzira yabo badacyashwe, inyifato y'itorero yabiyihe. Endapo hao watu wataendelea kuwa na shingo ngumu, wakaendelea katika mwenendo wao, endapo hawatakemewa, je, mwenendo wa kanisa utakuwaje? Wazashobora ute gukosora ibyaha byabo bantu bashinga amajosi kandi bifuza? Utawezaje kukosoa dhambi za hao watu wanaokuwa na shingo ngumu ambao wanatamaa? Imana yabageraho inyuze mu buhe buryo? Mungu atawafikia kupitia njia gani? Irandika ibihamya. Mungu ataandika shuhuda. Yashira gahunda mu itorero ryayo gute? Mungu atawekaje utaratibu ndani ya kanisa lake? Kudahuza mu bitekerezo bihora bivuka muri ryo akenshi na kenshi ikababazwa n'ubuhakanyi. Kutoelewana katika fikra za washiriki kila mara kwa mara na kuleta ukengeufu. Iyi mpaka n'ibice bibonetse, abizera bose basaga n'abafite ukuri, maze bakibwira ko ari ntacyo bakora kubakwiriye gucyaha. Wakati mabishano na ugomvi vilivyokuwa vikitokea, kila mshiriki alikuwa anajiona ya kwamba labda kila mmoja na ukweli, ikaonekana kana kwamba labda hakustahili kukemewa. Iyo usomye ibihamya bikemura impaka zavutse mu matorero kuko byagiye baho mu bihe byagiye bitambuka. Unaposoma shuhuda, huwa ndizo zinazotatua shida zinazopatikana katika makanisa kama ilivyokuwepo kipindi cha nyuma. Ntabwo ndi butinda hanga ndagira ngo muri kumva. Hatutachelewa hapa. Imana ibira madamu wetu ati andikiki ibihamya ili kutatua shida hizo zote. Mungu akamwambia Irene White ya kwamba andika shuhuda. Noneho na Satani nawe akakorera mu buhakanyi buheruka kuzavana ibyiringiro mu mbaraga ziki. Shetani naye hutumia hila za mwisho ili kuondoa matumaini ya watu katika shuhuda. Igitabo kiratubwira neza yuko, kitabu kinasema wazi kwamba ngo abantu bazahaguruka bakabirwanya, kwamba watu watainuka ili kupinga shuhuda, ngo muzabanze kugenzura inyifato yabo niba bahagaze mu kuri n'ingeso zabo niba zihagaze nk'uko Imana ishaka, na kwamba ili muweze kuelewa watu hao ni wakina nani, muweze kuchunguza mwenendo wao na tabia zao kwamba labda wako katika hali nyofu. Hirya ndangize kuko ngiye kurangiza sintinda. Kwa sababu tutaelekea mwisho. Ibihamya 327. Ibihamya n'imiburo byagiye bisubirwamo inshuro nyinshi. Ninde wabyitondeye? Shuhuda na onyo ambavyo vimekuwa vikirudiwa mara nyingi, ni nani aliyejali? Ninde wagaragaje umwete mu kwihana ibyaha ndetse n'ibikorwa byo gusenga ibigirwamana? Nani aliyeonyesha bidii ya kutubu makosa matendo yake mabaya na ibada ya sanamu? Murabyumva neza? Haruguru ati nongeye gusoma ibihamya byaha abubahiriza isabato, maze ntungurwa n'imbabazi z'Imana n'uburyo bitaho mu kubaha imiburo, mu kubereka kaga barimo. Nilipoendelea kusoma shuhuda zilizopewa watunza sabato, mimi nimeshangaa rehema za Mungu zinazoendelea kuwashughulikia na kuwajali. Kandi no kubamenyesha umwanya wo hejuru yifuza kubabonamo kuba uhagararamo. Na namna Mungu anavyowajulisha namna wanavyotakiwa kuwa katika kiwango cha juu. Ahangaha ndabwo ndi buje hirya yahangaha cyane. Hatutaenda mbali zaidi. Ibi bihamya twabihawe nk'abantu bamaze gusobanukirwa n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Shuhuda tulipewa kama watu ambao wamekwisha kuelewa na ukweli wa neno la Mungu. Biri mu mwanya wa Biblia, na shuhuda hizi haziji badala ya Biblia. Birimo gukosora. Shuhuda hizi zinakosoa, bigacyaha na kukemea, bigakemura ibibazo mu matorero, na kutatua shida zilizomo ndani ya makanisa, kwerekana imiterere y'ubwoko bw'Imana, na kuonyesha hali ya kanisa la Mungu aho intege zabo ziri, ambapo kuna udhaifu wao, noneho naho bashobora gukomora imbaraga bagahagarara nk'uko Imana ishaka, na pale ambapo wanaweza kupata nguvu ili kusimama kama Mungu apendavyo. Kumenya kubihanganisha n'abantu badasobanukiwe uburyo bubikoresha mu myizerere, kujua namna ya kukabiliana na watu ambao hawajui namna gani shuhuda zinatumiwa katika imani. Nukumenya ngo
ubutumwa bwa marayika wa gatatu busubiza itorero kibanza cy'intumwa. Ni kujua ya kwamba ujumbe wa malaika watatu hulirudisha kanisa kwenye uwanja wa mitume. Nibisubira ku kibanza cy'intumwa, Kanisa linaporudi kwenye uwanja wa mitume, ubwo noneho bimwe byo mu bihamya, baadhi ya shuhuda uzasanga imishahara, utakuta mfano kama mishahara wa kazi ni yiki gihe ariko kibanza cy'intumwa ntibahemba. Utakuta ya kwamba mishahara ni ya kipindi cha Laodikia, lakini kwenye uwanja wa mitume hawakulipwa mishahara. Ubutumwa bwa marayika wa gatatu buzasubiza itorero ku kibanza cy'intumwa. Ujumbe wa malaika watatu utarudisha kanisa kwenye uwanja wa mitume. Urafata igishushanyo mbonera uko gihari. Utachukua lamani kwa maana ipo. Intumwa zakoraga zite, uraja mu byakozwe n'intumwa. Je, mitume walikuwa wakitenda kazi katika hali gani? Utaingia katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Ubwo wa undi yoba yifashishije ibihamya uzaba umuzamuye. Yule ambaye anapotea kwa kutumia shuhuda utakume muinua. Zasoma intambara ikomeye 48 itoro niritahe risubire kukwizera kwero mu gihe cya Kristo n'intumwa ze. Utasoma kitabu cha Pambano Kuu ambapo anasema ya kwamba ebu kanisa lirudi kwenye imani iliyokuwepo kipindi cha mitume. Noneho bimwe mu byakorwaga mu gihe cy'akazu yaze, baadhi ya yale yaliyotendeka katika kipindi cha uvuguvugu, uzayobora bari mu mwijima, utawaongoza wale waliokuwa gizani maze bahindukire baje mu mucyo, ili warudie nuru. Kuko ubutumwa bwa marayika wa gatatu buzazanira isi umucyo, ntabwo ari umwijima. Kwa kuwa ujumbe wa malaika watatu utaletea dunia nuru wala sio giza. Ndangiza, tukiwa tunaelekea hitimisho, ndagira ngo buri muntu wese asobanukirwe n'ibyanditswe. Anataka kila mmoja ili aweze kuelewa maandiko matakatifu. Wishurirwa magambo yawe kuzana umucyo. Ufafanushwa maneno yako huleta nuru. Guhumusa ubwenge na kumfahamisha mjinga. Nje namwe. Hapa mimi na ninyi. Ndagira ngo dusobanukirwe neza n'uburyo twakoresha ibi bitabo. Tunahitaji kuelewa vizuri namna ya kutumia vitabu hivi. Kandi abagiye baje kure y'uyu mucyo, na wale waliokwenda mbali na nuru hii, basaba umuka w'Imana kubayobora, waombe Roho wa Mungu awaongoze kugira ngo nabo baje mu byo bazi, ili nao watende yale wanayoyafahamu vizuri. Bihamya ubisomera abakomeza isabato. Shuhuda unazisoma kwa ajili ya wale ambao wamekwisha kujua nuru ya sabato. Neza yuko tutabigishira abaporoso. Vitabu vinatuambia wazi kwamba tusipeleke vitabu vya shuhuda kwa Protestanti. Ugiye mu mavuna, unapoingia kwenye mahubiri, unapokuwa katika majadiliano ya imani, kuko niwo mucyo bafite, nta kindi bigeze basobanura. Unachukua Biblia kwani ndiyo nuru walionayo, hawana uelewa mwingine. Tukabashira ibihamya ngo isabato. Usiwapelekee vitabu vya shuhuda. Zinjire muri Biblia ubwayo. Uingie ndani ya Biblia. Abamaze gusobanukirwa n'uyu mucyo, wale ambao wamekwisha kuelewa nuru hii, basabwa kubikurikirana neza kugira ngo nabo bibayobore mu nzira. Wanapaswa kufuatilia vizuri ili nao waongozwe katika njia ya haki. Imbaraga y'Imana y'umwuka we dushoboze gusobanukirwa. Nguvu ya Roho Mtakatifu ituwezeshe kuelewa, kugira ngo twinjire mu byo tuzi, ili tuingie ndani ya yale tunayoyafahamu, kandi tuzirinde kuboneka mu mubare w'abayirwanya bahakana ibyo Imana yaduhaye nk'ubutabazi bwadufasha guhagarara neza. Tujihadhari kuwa miongoni mwa wale wanaopinga fursa na nuru ambayo Mungu ametujalia ili tusimame vizuri. Mazina maduhabwa n'imico ikomoka mu ijambo ryayo no mu bihamya, ili ushauri na onyo na shuhuda tunazopewa bitubere umufasha wo guhagarara nk'uko Imana ishaka mu izina rya Yesu, ziweze kuwa msaada wa kusimama ipasavyo katika jina la Yesu. Amen. Nimuhaguruke mukwire kwisi, mubwiriza Yesu mukize imitima igiye kurimbuka. Nimuhaguruke